Australski nogomet je, kao što sama riječ kaže, australski nacionalni sport. U ostatku svijeta malo je poznat, ali Australci su krenuli u sustavnu promociju. Pomažu im i Hrvati koji, iako se ovim sportom bave tek od kraja 2005. godine, posljednjih se godina samouvjereno drže u europskom vrhu. Mnogi ne znaju, ali hrvatska reprezentacija u australskom nogometu u listopadu je osvojila zlato na Eurokupu u Milanu. Temelje svemu udarili su Robert Gojević i Kolja Koračak, koji su osnovali prvi klub Zagreb Giants. Klub je poslije preimenovan u Zagreb Hawks zbog suradnje sa australskim Houghton Hawksima. Ja sam to u Americi igrao, čak ne u Australiji nego u Americi, i toliko sam se zaljubio u sport da sam rekao to moramo ovdje u Hrvatskoj pokrenuti. I evo 6 godina nakon toga imamo 3 kluba, prvaci smo Europe u ovoj verziji, ja moram reći malog nogometa 9x9, 5. smo u pravoj verziji, ali kako samo imamo ovako mali teren ne možemo ni trenirati na velikoj verziji, tako da sve to uspjeh evo Brad Kirk je ovdje iz Sydneya, on je legenda Sydney Swansa i on kaže kud god je išao sad po Europi da svi pričaju o Hrvatima kao power, kao onoj velikoj snagi u australskom nogometu. Sve je počelo od entuzijazma nas par i svi ovdje koji smo tu smo zbog entuzijazma i kako igrači, tako i publika i treneri i roštilj majstori i navijačice i sve to je samo jedan veliki entuzijazam i to je bit australskog nogometa. Mnoge će na prvi pogled podsjetiti na ragbi, ali australski nogomet ima drugačija pravila. 4/4, znači utakmica počinje što se na centru podbacuje lopta kao košarci i igrači skaču i cilj je u biti dati gol imamo 4 stupa, između srednjih stupova je 6 bodova i sa strane 1 bod. Lopta se dodaje rukom, ali ne kao u ragbi dodavanje, nego se mora izbiti iz ruke, ako se doda to je prekršaj, i nogom. Kad je lopta uhvaćena, kad neko nabije loptu nogom i neko je uhvati iz zraka, onda to se zove mark i onda oni imamo reći slobodan udarac. A sve ostalo je živa igra. I samo se računaju ti bodovi, znači zbrajaju se 6 plus 1 i to je kraj igre. Dozvoljeno je obaranje, ali samo ispod vrata i poviše pasa, znači ne smije se noge, ne smije se glava dirati, ne smije se s leđa obarati, tako da dosta se štite igrači, nije tako nasilno kao što izgleda. Kad vidite one highlights negdje na televiziji, onda to su oni penju jedni po drugima i to se isto može, ali to nismo toliko dobri. Jel? Iako je jedan od najgrubljih sportova, igrači su na terenu bez ikakve zaštite. Kad očekuješ da je grubo, onda ti očekuješ da kad ti imaš loptu da će tebe neko napasti. Recimo u nogometu ne očekuješ i onda neko faulira Eduarda i on se slomi. Kod nas da te tako faulira, reka bi dobro si to napravi jer je to bit igre, ti očekuješ da će te neko napasti. Jel? I zato kad si spreman na to, kad vježbaš to na trenizima, onda to nije problem, naučiš i padati i sve. Tako da, kažem, u 6 godina koliko ja igram ovaj sport, imali smo 3 ozljede od 40 ljudi, tako da to je, i svi ti igrači koji su se ozlijedili se vratili, znači nije da su rekli ajme ovo je grub sport, neću više. Hrvatska je do sad imala 3 kluba najpopularnijeg australskog sporta. Zagreb Hawks, Agram Power i Velika Gorica Bombers. Sada su samo 2, a razlozi su raznovrsni. Neke ozljede, igrači koji zbog krize u državi moraju raditi 2 posla i tako, ali mislim da smo sad opet malo smo se bili digli jer smo bili prvaci Europe i odmah smo bili u oblacima, sad smo se malo spustili na zemlju, idemo iz početka, idemo opet na basics, na osnove, tako da mislim da nije to korak unazad, možda je jedan korak unazad, ali za napraviti 2 napred, tako da nije nikakav problem. U svojim redovima imaju dosta Australaca, točnije hrvatskih povratnika koji pomažu koliko mogu. Trenutno na terenu nemamo nijednoga, jedan Australac sudi i par njih su tu, ali to sve hrvatski Australci povratnici, znači jedan igra sada, ali on je igrao u Australiji, on je igrao soccer, nogomet u Australiji, tako da on u biti je Australac, ali nema to australsko iskustvo, tako da sve što smo naučili, sve što znamo je poteklo od nas, od Hrvata. Danas u Europi australski nogomet igra 20-ak reprezentacija, a za Uskrs je organiziran prvi europsko-australski ogled. Naime, odigrat će se utakmica između juniorske reprezentacije Europe i juniorske reprezentacije Australije.
sport se u Europi diže i ljudi znaju za taj sport i ulažu. AFL, znači njihova, ajmo reći NBA ili šta, Australska liga je platila regional menadžera koji će biti za Europu. Znači oni ulažu, ne znam, $80,000 godišnje za plaću tog čovjeka koji iz Londona koordinira s Europom i tako da oni su vidjeli da u Europi ima dobrih igrača i da za koju godinu će imati koristi od ovih igrača ili kao igrača ili od prodaje suvenira ili od nečega, tako da su uložili u Europu. Australska je krovna organizacija poslala i legendarnog igrača Sydney Swansa, Bretta Kirka, na put po Europi. Posjećuje klubove australskog nogometa, prikuplja informacije o njegovu razvoju i dijeli savjete. U Hrvatskoj je održao trening i predavanje o strategiji te prisustvovao utakmici između Velika Gorica Bombersa i Zaprešić Eaglesa. Yeah, I'm really impressed by the commitment of the players. Vrlo sam impresioniran predanošću koju ovi igrači pokazuju. Već sam u razgovoru s Koljom uvidio tu predanost. Do sada sam posjetio nekoliko europskih zemalja, ali doista sam impresioniran pristupom koji ovi dečki imaju. Australski nogomet u matičnoj zemlji najpopularniji sport. Australcima je upravo on najvažnija sporedna stvar na svijetu. U većem dijelu Europe nogomet je sport broj 1. Takav status australski nogomet uživa u Australiji. Na velika finala dođe oko 100,000 ljudi, a 6 do 7 milijuna prati ih preko malih ekrana. Zaista je bitna stvar u Australiji. Hrvatski igrači svjesni su da se s australskim uvjetima i kolegama teško mogu uspoređivati, ali u europskim krugovima u samom su vrhu. Na pitanje koja je tajna njihovog uspjeha odgovaraju. Ne znam, ja bi isto da znam tu tajnu, patentirao bi je i prodao po svijetu, ali svi kažu kad vide kako mi igramo, kažu koliko vi već dugo igrate, mi kažemo 2, 3, 4 godine kako koji igrač, kaže pa tvoji igrači stave glavu tamo gdje moj ne bi nogu stavio, pa kako ih to uspiješ? Pa kažem, pa ne znam, ljubav za sport, ne mogu opisati, nema tu ničega nego jednostavno ljubav i ako nešto radiš svi srcem, ne radiš polovično i očito se takva grupa ljudi skupila ovdje i stvarno radimo sve punim plućima. Ovo je jedna od rijetkih sportskih priča lišena problema, previranja i malverzacija. Nemamo para, znamo da nemamo para, ne trudimo se sad, ako neki sponzor dođe, ako ne, na putovanje idemo, platimo se sami, idemo, ako to voliš i izdvojit ćeš, ako ne voliš nećeš, oni koji vole su tu i oni će igrati i ako jednog dana dođe nešto bolje, ako neko vidi neku korist u nama, neki interes, zašto ne, spremni smo, ali stvarno mislim da novac koji put samo kvari ljude i ovako je dok je entuzijazam to će trajati i nama je dobro tako. A za kraj poručuju. Pogledajte, dođite, igrajte, pridružite se, lijepi su dani, budite sa strane kad je roštilj i kad nije, tako da mislim da za sve ima ponešto, dođu klinci ovdje pa se igraju, tako da samo prepoznajte taj entuzijazam, dođite i podržite ovaj sport.